Ponekad čovjek poželi da pogleda svom insanskom biću u oči, ali izabere pogrešan način i put i metod. Ponekad insan poželi da uništi u sebi sve ono što ga je spriječavalo u koraku između ljudskog i insanskog. Ali izabere pogrešan način, put i metod. Ponekad borac na putu pobjede nad nefsanskim željama poželi da skrši prepreke tako što ih izvadi, preda se, pa ih zgazi. Ali tada izabere pogrešan način, put i metod. Ponekad gaženje bude toliko bolno da pate i čovjek i insan u jednom biću ljudskom. Lomi se sjenka pod preprekama ovog svijeta. A kako ne bi sjenka se lomila kad na nju sruši se kuća, ruše se zidovi i podigne se prašina između ciglinih sastava. Jer izabere se put pogrešan, način i metod. I tek tada, kada se suoči pad sa padom, tek tada insan ispravno pogleda. Tek tada pozove u pomoć sve ono što je zgazio. I ono ljudsko i ono insansko. Pa i one želje nefsanske. Da mu objasne kako da se podigne. Kako da uđe na vrata svoje svijesti. Tada mu treba prijatelj.